Siyathokoza bathandekayo okuhlangana njalo kusifundo sethu saleli kota. Lamhlanje sikusifundo sesithupha. Okhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo. Nginxosa engilawo bana baziveze. Salibonani babukeli labalaleli, siyathokoza ukuhlangana esifundweni saleli viki. Okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga elinye ithuba lokuthi simuzwe uThixo ekhuluma lathi ensukwini zokugcina. Sengathi singabusiseka kusona lesi sifundo. Mina nguMrs Esimhlanga. Siyabingelelana, sithokoza njalo mahlabezulu ukuhlangana kuyona le viki sifunda njalo okunye ngoJesu. Okhulumayo uElder uClinus Maphosa. Ngizanxusa ukubana sithathele lithuba ukubana sikhuleke nini. Baba wethu osezulwini siyabonga ukunikwa elinye ithuba njalo ukubana sifunde sona lesi sifundo. Sikhulekela amandla kaBaba uMoya Ingcwele ukubana isikhathi esisinikiweyo sisihlenge njalo sinanzelele ukubana siphelile. Bana lathi ngamunye abadala labancane ngitsho lababukele emakhaya babusise labalaleleyo ukuze ekupheleni kwesikhathi sona lesi sifundo esikhomba ukuza kwakho masinyane sisindiswe ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo ukuba sihlangane njalo kulesi sifundo sesithupha. Isifundo esilesihloko Ihola Lokwahlulela. Akusifundele indiyene ukufundwa ngekhanda uRoma 13 verse 11 leka 12. Njalo yenzani lokho liqedisisa isikhathi sakhathesi. Isikhathi sesifikile ukuba livuke ebuthongweni benu, ngoba ukusindiswa kwethu khathesi sekuseduze kakhulu kule kuqaliseni kwethu ukukholwa. Siyabonga njalo yenzani lokho. Enye iversion ithena la ngaphandle kwalokho yazini ukuthi lesi sikhathi sinjani. Nxa silandela le ivesi bathandekayo, umbuzo othi njalo yenzani lokho uyasiphawulela ukuthi kule nkulumo eyandulela le. Ungabuyela emuva kuRoma 13 verse ka8 ikhuthaza kakhulu ubana ungabi la sikwelede lomunye umuntu ngaphandle kothando. Amen. Nxa usiya ku10 iyaphawula njalo futhi ubana kumele sithandane kangakanani. Yes. Ivesi le esikhuluma ngayo ethi kungabi lomlando lomunye nxa yothando. uPaul uletha kithi ngoba kutheni. Kuyini efisana akulethe kithi ikakhulu yena le verse yes. Yikunanzelela ukuthi njengoluntu siyake silale singalala ekuthongweni kwesinye isikhathi sibonakala njengabantu abangaphaphamanga. So ngezinye indlela uPaul asivezela khona lapha ukuthi sivuke nini singalali ngoba isikhathi sokuza kukaKristu sesisondele. Siyabonga uveza ukuduze isikhathi kabani sikaKristu. uPaul ukhuluma ngesikhathi bathandekayo uthi yazini ukuthi lesi sikhathi sinjani. Uyini ayekubonile kumaRoma okwamenza wathi yazini ubana lesi sikhathi sinjani. Njalo isikhathi esinjani uPaul ayekhuluma ngaso. Umpostoli Paul akhuluma ngakho lapha mfundisi ibufitshane besikhathi. Sisukela kathesi sisiye kuzeni kukaJesu. So umumo akade ubona kumaRoma ngumumo wokurelaxa, umumo wokulala, umumo wokuyekethisa ongabile ndaba ezindabeni lezi. So umpostoli Paul ngifuna uhle nhlanganisele lesihloko sethu sanamuhla sithe the hour of his judgment. So inkulumo leyi ibuya kithi esiphile ensukwini zokugcina. Lapho ihola lokwahlulela sesiphakathi kwalo.
Yes. So uyasikhuthaza ukuthi singalingisi labana ababone belile baza overtakewa ngama events kodwa asilethela khona ukuthi sivuke ebuthongweni ngoba uJesu kwahlulela kwakhe ezulwini sokuqalisile and kufanele i-destiny kumbe isiphetho sethu sidecide for impilo kumbe ukulahla. So isikhathi esiphila kiso si-critical kakhulu mfundisi ukuthi bekumalele isikresto sethu sivuke sime siphile. Ukuhamba kwethu lo Jesu kube seduzane kangaka sizwisisa ukuthi nxa ukwahlulela kuqhubeka elamibizo liyamukelwa kumbe liyalahlwa. Siyabonga. Ngiyezwa lapho Mrs. Mhlanga bathandekayo esivezela ukuthi uPaul okumenza akhulume kanje kuRoma okokuqala wayezwisisa ukuthi uKristu uyeza masiyana ngesikhathi sakhe. Amen. Into yokuqala le. Esibili uyathi ukuthi yena ubabona sebelele ubuthongo. Abe sebavusa ubuthongeni babo. Isifundo sesalamhlanje laso sikhuluma ngesikhathi Ihola Lokwahlulela kwakhe. Senjani selifikile. Njalo futhi ukwahlulela lokho kuveza uthando lwakhe. Ubona uNkulunkulu kuqala kuRoma ngo-13 verse 8 ukhuthaza ubona sibe lothando omunye kanjani komunye. Yena ngokwakhe ulothando longapheliyo. Singakhangela kusifundo sethu salamhlanje. Kulomuntu oloba indatshana enhle kakhulu esivezela uthando kaNkulunkulu. Amen. Uthena behamba egangeni. Elaselichile bathola inyoni. Isithe qho. Isingamalahle. Yes. Kodwa omunye sisiba le interest kanti inyoni le waseyiqhweba njengogodwana. Nxa iqhweba iwele eceleni lapha kwakuphuma ozinyonyana kuncane phru emaceleni. Wafunda isifundo esimangalisayo esokuthi inyoni le ibingandiza ibaleke. Yes. Inyoni le ibingakuthiya lokusale kuzibonela. Kodwa yahlala yathula zwi umlilo wonke wabaphezulu kwayo. Isifundisane le ndaba ngoKristu bathandekayo. Esikuthola lapha ukuthi eCalvary uKristu wafela abantu bonke. Ufaniswa lo muntu olisela afele thina. So lokhu kuyasifundisa sobala ukuthi uKristu sifukamele njengalo owathola inyoni le yafa unina wafa ngezinye indlela wahlulelwa. So kusiveze ukuthi uJesu wahlulelwa ngenxa yethu. Asibambe kuhle. Umuntu olisela kumbe umuntu olungileyo afele umuntu olisela. Kunjalo. Yes. uKristu wayengasekela sizibonele. Yeah. Kodwa njalo kusikhangele Ihola Lokwahlulela wavumela ukuthi ukwahlulela komlilo ubuhlungu bomlilo kube phezulu kwakhe. Yes. Thina sizuze usizo ukuthi Okay. Indatshana le iyasitshengisa uthando lukaNkulunkulu. yes. uNkulunkulu wayengazihlalela ezulwini engabuyi khona lapha emhlabeni. Kodwa wakhetha ukubana achiye izulu. Weza khona lapha wazobhekana lolaka lwejudgment kaNkulunkulu. Lwawela phezulu kwakhe. Yonke indaba yona leyana esibala ngayo uJesu ehlupheka kwakungenxa yethu. Thina okumele sikwenze kathesi ukuthi sikhethe ukubana sithole isiphephelo kubani? KuJesu. Ngoba uJesu uvele ngokukhetha ukubana asifele. Uyasivikela kuzo zonke izinto ezimbi esingahlangana lazo emhlabeni. Amen. Siyabonga. Asike singeneni kabanzi ngokujula kwayo indaba kanjani yokwahlulela. Njalo kusesithi ukuthi uKristu wavumela ukuthi umlilo wokwahlulela ube phezulu kwakhe ukuze thina sinjani sisinde. Akungifundele uSambe 14 verse lika 7. uSambe 14 verse lika 7. Esavula mfundisi indaba yothando lukaNkulunkulu iyesabeka. Iyimfihlakalo. Amen. IkuJohane nxa ebhala ngothando lolu ababaze kuphela ukuthi what manner of love. Yes. Kunje even emulini mfundisi nxa ngingaba le kidney failure
blood group konke kufanana konke kuthiwe ukhona yini ongangidonethela ukuze ngiphile. Khangela into eyenziwe nguKristu. uKristu kasinikanga iphathi yakhe. He laid it, wabeka impilo yakhe ngokuphelela ukuze thina siphile. Ellen G. White abe sesithi wafa ukufa kade kumele kube ngokwethu ukuze thina siphile impilo ekade ingeyakhe. So ukutshintshana khona lophikiyana yena yamukela ihlazo lokufa, thina samukeliswa impilo singayifanelanga, luthando lesabekayo. uJesu omele kube phezu kwempilo yethu. Yes, wakuthwala. Yes. Awusibalele uSambulo 14 verse 7. Right, Sambulo 14 verse ngelika 7. Ngelizwi elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu limdumise, ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Siyabonga. Nxa silalele ivesi le kuyini esikufundayo ikakhulu maqondana lalokhu uKristu asenzela khona na. Lesi sihloko livesi ithini? Mesabeni uNkulunkulu ngoba isikhathi sokuthoniswa kwakhe sesifile. Sizwa isithini ngale ivesi ngokwayo? Imfundiso ezikhona esiKristwini, imfundiso eziningi zikholwa ukuthi uJesu kuza kuba losuku olodwa lokwahlulela. uJesu nxa ezayo khona abantu bezaziphendulela ezayo. So kumele kuqale ukwahlulela. Yes, kodwa ivesi leyi isitshengisa ukuthi ilizwi leli lithi ukwahlulela sokuqalile, kakukho phambili. And khona lokho kuyasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi siphila njani nxa siphila ngaphansi kokwahlulela. Yes. Ukugcizelela khona lapho mfundisi silinka ivesi le memory text tokhona sokuyisikhathi sokuthi sivuke ngapi ebuthongweni. Ithe ibalwa ivesi le ngakhumbula indaba yentombi ezilithumi tokhona zawozela zanjani zalala, kanti kwawufanele ukuthi kwawufanele ziphathe izibani njalo zibe le oil elinjani eleneleyo. So lapha ke sesinxuselwa ukuthi sinike udumo kuNkulunkulu yena owadala ini izulu lomhlaba. Kuthi ukuthi kule ngozi emhlabeni eyokukhonza ezinye izinto kumbe yokukhonza abanye abantu, ngoba umuntu vele njengoba siza kuthola esifundweni wadalelwa ukuba nakhonze. Kukhona emuntwini ukuthi umuntu vele kumele akhonze. Wonke umuntu uyazizwa velele indingeko yani yokukhonza. So ivesi lapha ibisisinxusele ukuthini, hayi asiphonge ukukhonza zonke izinto, kumele sikhonze uNkulunkulu owadala ini izulu lomhlaba, nguye okumele uthani kudumo. Siyabonga. Ngithemba abalaleli balalele kulokho. Ikakhulu kuvikela ilandelayo iyabe idinda kakhulu ukubona ngubani omele simkhonze. Yes. Mrs. Mhlanga lapha uthithi ukuthi na isikhathi sokwahlulela sesinjani? Sesifikile. Isikhathi sokwahlulela sesifikile. Lesikhathi sokwahlulela sesifikile. Nxa sifuna uDaniel ngo-8 verse ka-14 usipha siphi isikhathi maqondana lokuhlanjwa kwethempeli na? Verse 14. Verse 14, yes. Wathi kimi kuzathatha izikhathi zokuhlwa lezokusa eziyi-2300. Lapho ke indawo yokukhonzela iza kungcweliswa kutsha. Right. Yithemina isikhathi sokwahlulela sesifikile. uDaniel 8 verse 14 usipha siphi isikhathi maqondana njani lokuhlanjwa kwethempeli? Kuyini esingakukhuluma ngale indaba? Ngicela ukuthi nginike i-background yendaba yokuhlanjululwa kwendlu kaNkulunkulu. Indaba le itholakala kuhle ku-Old Testament. Singafunda u-Exodus ngo-25 ivesi ngo-8 uNkulunkulu elaya uMose ukuthi u-Israyeli kakhe indlu ukuze ahlale phakathi kwabo. So uNkulunkulu wacanda inkonzo zali i-sanctuary ezekuseni lantambama nsuku zonke kufanele kuzohlatshwa iwundlu, kuchithwe igazi
umpriest angene lalelo gazi endlini engcwele achele kukhetheni elalilapho. So kusitshoni khona lokho? Kusitsho ukuthi ngensuku ngoba isono sasisuswa emuntwini avume iziphambeko zakhe enyamazane. Kusitsho ukuthi sisuka kimi siye enyamazaneni engelasici futhi engonanga. Sisuka lapho ngenxa yokuthi impilo yolutho isegazini, isono sesisegazini siyesala ethempelini. Yikho-ke uLevi 16 echasisa inkonzo eyayisenziwa kanye ngomnyaka ekuyihlambulula-ke lindlu kaNkulunkulu ukuze isono sisuswe. So indaba ye-cleansing of the sanctuary esikhuluma ngayo namuhla ikhuluma nge-antitype, nge-antitypical service. Anti sivumelana ukuthi itabernacle yakoMoses yayingumfuziselo yaleli elisezulwini lalokhu uKristu akwenzayo. So ukuhlanjululwa kwendlu kaNkulunkulu kuveza ukuthi ngo-1844 uDaniel 8:14 asinika yena sezachaza ukuthi ukuphela kwaleminyaka engu-2300 kumanje kuphelela ku-1844. So uthi ngesizathu sokuthi izono ede zikhomithwa ngabantu bezivunywa zithethelelwa. So kodwa bezisala zikhona ku-record. Yikho esithi uKristu ngemva kwalezi insuku ezibalisiweyo kufanele kuqalise umsebenzi wokuhlanjululwa kwalezi. AmaJuda engabamba umlomo, AmaJuda lolo suku ayelususa njengosuku lokwenzani, I think ungahle iqedise. Okay, AmaJuda emuva ngale babeluqakathekisa kangaka usuku lokwahlulela. Ungayifunda kuhle ku Great Controversy ethi what is the sanctuary. Ithi babechiya yonke into ababeyenza baze ethempelini bazokhonza, babezila ukudla, bazidele, bazincicha ukudla, bavuma izono, babuyisa nomunye lomunye besazi ukuthi high priest angaphuma endaweni engcwele kulesici esiseleyo kwakusitsho ukufa kwawo. So yiyo indlela mfundiso okumele ukuthi njengamaKristu esiphila phakathi kokwahlulela sibe lelihlwe lifananayo ngendaba ye-atonement ukuthi nxa high priest onguJesu engene endaweni engcwele thina kuyini esisala sikwenza, impilo zethu senzane ngazo, si-challenge ukuthi kufanele ukuthi sizehlise, sivume izono, siphile impilo yokulunga ngoba uJesu engaphuma endaweni yokuncengela izinto zingamanga kuhle sizalahlwa. Yikho kungamelanga silale ngesikhathi enjengasolisala lesi sikhathi bathandekayo. Isikhathi esinzima. Ya uDaniel kwakungamlahlekelanga bathandekayo ukwazi ngokuhlanzwa kwethempeli. Ngithi kunjani? Yes. Kodwa nxa sifunda uDaniel ngo-8 verse 27 sinanzala uDaniel ufika lapha angazwisisi khona ikakhulu ngeminyaka lezi 2300. Yes. uNkulunkulu wamchazela njani uDaniel? Ungasifundela uDaniel ngo-8 verse 27. Daniel chapter 8 verse ngelika 27. Mina Daniel ngadinwa kakhulu ngalala ngingogulayo okwezinsuku ezimbalwa. Ngase ngivuka ngaqhubeka ngomsebenzi wami wenkosi. Ngadideka ngombono lo wawungaphezulu kwengqondo. uNkulunkulu umchasela njani lokho okwamenza wadideka ngento engaphezulu kwengqondo zakhe? Vele mfundisi into yayisidida uDaniel. Nxa wayesizwa ingilosi ibalisa insuku ezinengangaka. uDaniel wasala engazwisisi ngoba uDaniel wayefunda isiprofeti sikaJeremiah. Jeremiah 25 ungayifunda ikhuluma indaba yokugqilazwa kwamaJuda eBhabhiloni. So uDaniel wayesazi kahle isiprofeti lesiyana ukuthi kufanele sibe seBhabhiloni okweminyaka engu-70. So na unxa ingilosi sibise esinye isikhathi eminye iminyaka eminingi kangaka yikho sokudida uDaniel ukuthi siyaqhubeka i-2300 silapha. Then uDaniel abe sesithi inkosi yasiletha-ke ukuzwisisa izikhathi zona. Ungayiqinisa ngofunda uDaniel 9 verse 21 to 22. Verse 21 lo verse 22. Ngilokhu ngisakhuleka uGabriel indoda
engayibonayo embonweni wokuqala weza kimi entweza kungesikhathi somhlatshelo wakusihlwa wangilaya wathi kimi Danieli khathesi sengilande ukukupha ukuqonda lokuzwisisa. Siyabonga. Nxa wayeletha ukuqonda lokuzwisisa letha incazelo le. Kule ndaba bani esifumana lapha kuDaniel 9:24-27 ethinta ukufa kaKristu na? Sithola ke lapha ukuthi nxa uGabriel echasisela uDaniel uthinta izinto ezimbalwa ezizakwenzakala phakathi kwesikhathi lesesibekiweyo esigoqela ukugcotshwa kukaJesu kumbe ngithi ukubhabhathizwa kukaJesu lokufa kukaJesu lezinye izinto ezibalwayo sokuthintwa izinto eziqhakathekileyo eziphathelane lokusindiswa kwabantu emhlabeni. Okungezelela lapho ukuthi sikunanzelele ukuthi sathinta ukuthi yiziphi izikhathi uDaniel aziboniswayo sithintelwe zinombolo laphana unto 2300 days ukuthi then the sanctuary shall be what? Shall be cleansed. So sikunanzelelayo lapho ukuthi isikhathi lesi uDaniel ayesiboniswa isikhathi esiphakathi kwaso singasinanzelela ukuthi uJesu kathesi ungaphi. Alright. Isikhathi sokubana uJesu usendaweni engcwele. Lapho kanjani asincengela khona. So yiso isikhathi lesi uDaniel kanjani asiboniswa. So lesi sikhathi ukuthi sisizwise njwane kuthintile okagatsheni lapho ukuthi uyasivezela sobala ukuthi isikhathi uJesu lapho aqalisa khona umsebenzi wakhe esesengaphi lapha emhlabeni. Ngikhangela khona lapho esikhuluma ngakho ukuthi isikhathi uJesu sindaweni njani engcwele. Isikhathi futhi esithintwa la ngokufa kwakhe. Kungenxa yani bangani bami ukuthi ukufa kaKristu kuphinde kuthintane lokwahlulela kuhambelana ngaphi? Ukufa kaKristu lokwahlulela esikufumana kuDaniel 8:14 kulamaqiniso bani atholakala lapha? Kule ndaba esiyithola ku Great Controversy. Yes. Page 489 paragraph 1. Yeah. Olobayo ukhuluma ngokuthi yena ukufa kukaJesu uthi yena indaba yokwahlulela indaba yokuncengelwa kwethu ngoKristu ezulwini okuyiyo ijudgment esikhuluma ngayo iqhakathekile njengoba ukufa kukaJesu kwakunjani kwakuqhakathekile. Yes. So kuthi ukuthi ukufa kukaJesu kodwa esiphambanweni akwenelanga ukuthi abantu basindiseke. Kupheleliswa yindaba yokwahlulela lezi zinto zombili zihamba zonke lezo ukuze umuntu asindiswe yona le indaba yejudgment iqhakathekile njengoba ukufa kukaJesu esiphambanweni kwakunjani kwakuqhakathekile. Akusibuyisele endaweni enyoni liyana echile amadwana bengaphansi kwayo. Yasibisele emuva khona ngayo. Right. Njalo okunye mfundisi ukuthi singamukela umusa sigcine khona ngitsho isiphambano. Indaba yokwahlulela indaba ye-atonement, indaba yokususwa kwesono completely. So kuyindaba yendlela uNkulunkulu isinika isiphetho seplani leyi uNkulunkulu ayicandileyo eyokususwa kwesono lokuhlengwa komhlaba. So nxa kuyikuthi asiyithathe indaba siye iphutsha ekwahlulelweni kuthi ukuthi siyabe sisilele kakhulu. Ngiyake ngizwe vele kwezinye inkolo ukuthi sigxila kakhulu ethandweni esilubona esiphambanweni. Kodwa indaba yokwahlulela siyibeke eceleni. Kodwa indaba yokwahlulela ikey futhi iyipart of ivangeli elingapheliyo elothando lukaNkulunkulu. Ekucineni nxa ukwahlulela kuphela sibona isono lezone kungabi khona umuntu esephelele ngafuthi. Ukugcizelela lapho mfundisi vele sahlulelwa ngenxa yalokho esakwenzelwa nguKristu esiphambanweni. Ukufa kukaJesu esiphambanweni kudinga ukuthi umuntu lo muntu athathe decision ukuthi ngizamukela yini lo musa esiwenzelwe nguJesu kumbe ngizawuphika. So ijudgment lapha ukwahlulela lapha sokusiza ngithi ngenxa yokuthi uJesu wafa mina ngenzeni ngokufa kukaJesu.
lawe mlaleli wenzeni ngokufa kwabani okukaJesu. So sithola lezi zinto ziqhumana la. Ukwahlulela lokufa kwakhe. Ukwahlulela lokufa kwakhe. Yes. Siyabonga nxa besikhangele uDaniel chapter 8 uyathinta ke ngaleminyaka ezinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu. Kungani kuqhakathekile ukubana abantu into bayizwisise ngokupheleleyo na? Ungananzelela kwaphana kuDaniel chapter 9 verse 24 kusiya ku27 iyaphawula laphana amaviki alethiweyo amaviki ayisikhombisa lapha ukuthi kwakumiselwe amaJuda njengesizwe ukuthi bazihlambulule babengcwele not ukuthi bona babengcono njengezinye izizwe but ngenxa yokuthi umlimi wayebakhethile njengesizwe ukuthi babengcwele. So kuqhakathekile lakithi namhlanje ukuthi umlimi usibekelelo naleli vangeli wasiphawula ngenxa kaKristu ukuthi sisindiswe. Yes. Nginanza ukuthi uDaniel ezuzala umbiko lo umbono lo weminyaka le waze waqaleka wangawuzwisisi ngaleso sikhathi. Wathwinga losibana iyemchasisela ayizwisise. Sengikhangele kithi thina esiphila lesi sikhathi ukuthi kuqhatheke ngani bona lathi sizwisisele indaba yeminyaka ye-2300. Sikhona lapho mfundisi sibuyela ku memory text liyana. Nxa uPaul ekhuluma ngokuthi sokuyisikhathi sokuthi sivuke ebuthongweni, uPaul lapha ukhuluma ngesikhathi sona lesi ese-judgment ezakwenzakala after 2300 years. So kuthi ukuthi abantu nxa singazwisisa i-2300 days lezi kumbe iminyaka eyi-2300 njengoba sizafunda phambili sizabakwazi ukuthi siziphathe njani ngoba uPaul uhle wagcizelela indaba yokuthi abantu kabavuke ebuthongweni. So kule ngozi yokuthi abantu nxa singasazwisisanga iprofesi leyi abantu bazalala kube sengazathi into zonke zi-right into zingamanga kuhle. So ikhona ukuthi sikhuthaze ukuthi sibone ukuthi hayi lapha kusela sikhathi silahla imbayi zethu esizimbathileyo ngoba isikhathi sokusindiswa kwethu sesisondele. Siyabonga. Ngicela ukuphendula futhi ngendlela enye engi. Umlobo ulethe lapha ukuthi kulabantu abangayizwisisiyo indaba yesikhathi lesesiphiwe uDaniel. Kuthiwa bacabanga ukuthi omunye undoda okuthiwa ngu-Antiochus Epiphanes yiso isikhathi sakhe lapha adiliza khona waprofeyina iJerusalem yisesikhathi se-2300. So nxa singayizwisisi ukuthi iyisiphi isikhathi njalo kusenzakalani kungenza lokuziphatha kwethu kunjani kungahambelani lalokho kukhangelela ukuthi siziphathe ngakho. Ngoba mfundisi anti abanye bayithatha ibe literal. Betsho ukuthi ngoba kuthiwe insuku anti ungayifunda insuku ezizinkulungwane ezimbili. Kodwa ungazwa inkulumo zethu kumbe nxa usuyicalculator ngeke ngathinta si-introduce ukuthi iphelela ku-1844. Khona lokho sikuthethe ku-principle yoku-interpret isi-prophet ukuthi inamba leyi iminyaka leyi insuku lezi kazikho literal. Ngoba vele isi-prophet sonke siku-chapter 8 asikho literal. So asingeke lesi sithathe literal. So yisi-prophet lesi esitsho ukuthi ilanga elilo usuku olulodwa lumele umnyaka owodwa. So kusitsho ukuthi i-2300 days imele i-2300 years. Yes, yikho sivuma ukuthi hayi kuyivision yensuku zokuphela. Ngoba ungayikhangeleka Epiphany le ngumbono wensuku zonjani zokuphela. Ngoba ungayibona le abathatha lomqondo. Bayithatha lo Jesu bathi into yenzakala lo Jesu engakazalwa uyakubona into yangikhona. So iya ku 2300 years hachi days. So nxa uyithatha leke eka Antiochus Epiphanes kakayivumi ukuphelisa izinsuku lezi. So yikho kuqakatheke ubana abantu banjani bazwisise ukuthi iminyaka le iqalisela ngaphi isiya ngaphi iphelela ngaphi antikho okutshoyo. Lokunanzela ukuthi kulemfundiso eziningi eziphuma ngaphansi kwelanga. Zonke imfundiso nxa ungathi khoqo kulokho
ayisiyo khuluma ngayo eBhayibhelini angithi kunjalo ya kukhanya uDaniel 8:14 eyisiqoqela sencwadi kaDaniel iclimax angithi kuyini okwenza kube njalo kuyini esiba isiqoqela kuyini okumenza kuphakame kakhulu ikakhulu le verse eka Daniel 8:14 udaba lolu ludaba lokuhlanzwa kwendlu engcwele so kuyisiqongo nxa sikunanzelela lapha isiqongo sendaba yokuthi amakhosi omhlaba ayelokuzwisisa kwawo ayefuna ukuthi kwenziwe ngabantu loba kade siphila ukuthi abantu benza kwangathi banguThixo bafuna ukuthi thina sizwisise intando yabo so isiprofeti lo lumbono lo ulethwa ingxenye yendlela ukuthi silwisane lesono sizwisise ukuthi siphila phansi kukaThixo so kasilwisaneni ngesono ngifuna ukugcizelela nje kade kulethwa uMrs Mhlanga lapha ukuthi sizwisise iprinciple kade iletha lapha singakufumana lapha kumanani ukuthi usuku olulodwa lumele ini umnyaka ngumanani chapter ngubani kanje 14:34 anti lo Ezekiel kuyasincedisa ukuthi sizwisise futhi ukuthi udaba lolu ludaba lokuhlanzwa kwendlu engcwele kaThixo ngifisa ukuphendula ngithi mfundisi okwenza uDaniel 8:14 abe yisiqongo sekhulu kaDaniel ukuthi kulembuso usathane uqaleni vele ufuna ukuthatha umbuso kaNkulunkulu so isiqongo sika Daniel 8:14 siyasivezela uNkulunkulu kunguye okufanele ukuthi akhothanele kunguye inkosi kunguye umahluleli then indaba yesono futhi indaba yokwahlulela eka Daniel 8:14 iba yiclimax ekuthini uNkulunkulu vele iBhayibheli lonke lisivezela indlela uNkulunkulu adila layo lesono so kuba yisiqongo ngoba indaba yokususwa kwesono singaphindi sibe khona that's the ultimate goal kaNkulunkulu siyabonga kakhulu uma sifunda kuDaniel 8 njalo ingilosi ichaza kunhla kahle ngokumelwe inqama lempongo kuDaniel 9 iyaphenduka njalo ingilosi ikakhulu ku verse 23 kungenxa yani uGabriel wambiza wathi wena othandiweyo kusifundisani ngokuxhumana komhlaba lezulu na ungaya kuRomans 5:6 uthi yena siseseyizona verse 8 uKristu kusiya ku verse 8 uKristu wasifela so khona lokhu kuyasivezela uthando lukaThixo asenzela lona ngokusinikela indodana ukubana uJesu azosifela emthini weCalvary ukhona lokukhuluma siyabonga bana uJesu wabenjani wazesifela eCalvary ngoba eveza ini uthando lwakhe kithi yikho ekhangela kuDaniel ithi wena onjani othando ngendlela izulu kalishiya ngasodwa sizithando sanjani sezulu yikho sabuyela kumfanekiso wenyoni esichile kodwa ongabantwana kwenye kunjani kungaphansi lokho kuveza uthando kaNkulunkulu uDaniel 9:23 akuyibale njalo Daniel 9 iverse ngelika 23 ithi yona wonele ukuqalisa ukukhuleka impendulo yahle yaphiwa eyiyo engizokutshela yona ngokuba uyaqhakathekiswa kakhulu ngakho ke cabanga ngalo ilizwi uzwisise umbono ukuthi right nanso ke indaba njalo uDaniel 9:23 nxa ingilosi isinika incazelo inika incazelo bani kuDaniel kungani kwakubalulekile kubana azwisise ukuhlanzwa kwethempeli okukhulunywa ngalo kuDaniel 8:14 kungenxa yani sike satsho nje ngamafitshane futhi sike sinabe kule ndawo ukuthi kungenxa yani yayimele njani imenza azwisise uDaniel indaba le kuDaniel kwamele izwisiseke ngoba ibiphethe iqiniso eli stretcha kusukusela ngaleso sikhathi kuze kuzofike kuphela so bekufanele ukuthi izwisiseke yambulwe ibe clear ukuze lathi esiphile ensukwini zokucina siyizwisise okay nxa uGabriel eqhubekela phambili ngokuchaza kuDaniel
ikakhulu sikhangela verse ka 24 kuya 27 Daniel chapter 9 kunezehlakalo bani empilweni la sekusebenzeni kukaKristu okuvezwa kuDaniel ku24 kunezehlakalo bani esingazibalisa ikakhulu ekusebenzeni kaJesu Kristu. Ya esikuthola lapha izehlakalo ezibakhona empilweni ukuthi sivezelwa ukuthi uJesu wazalwa siyanikwa lapha inombolo esithintana sizathinta kakhulu namhlanje sizathinta inombolo kakhulu ukuthi apana sinikiwe amaviki ayisikhombisa singakunanzelela khona apana singaya ku 24 siyanikwa i69 weeks ngezinye indlela anti sikhulumile ukuthi principle yethu ithi singathi one day equals to what 1 year so lapha sithola i69 years leziyana yizo esisivesela sobala ukuthi uJesu wazalwa waqalisa iministry yakhe ngo-AD 27 so lokuyana sikuthola ngaphi singaya kwabana kuDaniel 9:24 siyaphuma lakho ukuthi amaviki lana alethiweyo laphana ukuthi ogcotshiweyo wayeza kuzalwa aphinde futhi abethelwe yikho lapha nesinikwa ngokuqunywa kwakhe khona ukuyane kuqunyweni kusivezela ukuthi iministry kaJesu wayeza bethelwa emthini weCalvary so ukuthi sikubambisise sobala laphana AD 27 uJesu waqalisa iministry yakhe wagcotshwa wachumayela then AD 31 simthola ebethelwa emthini weCalvary. Okay ukuthi siyiqedisa nti bevele abuza ukuthi yena kanti yaliminyaka esiprofeti ukuze siphawule ukuthi imi kanjani singathi sethethe enqe yankhona. Yes, ufuna ukuthi sikhangele ukuqalisa kwayo. Ungafunda uverse 25 oka Daniel 9 yes. uGabriel uchasisa ukuthi iminyaka le izaqalisela ngaphi. Uthi kuyaqalisela lapho inkosi yePersia inganika umthetho ukuthi amaJuda kawakhululwe asuke ebugqilini aye kwakha itempeli kutsha. Lelo thuba yikho kuqalisela khona iminyaka ye 2300 and ungayifunda kuEzra chapter 7 verse 13 inkosi kwakuthiwa nguArtaxerxes yayibusa ngaleso sikhathi imbali ibisisinika ukuthi lo mnyaka kwakungu 457 BC. So ungavela uyicalculate ukuthi from 457 BC siyibale kuhle i69 weeks kumbe asiqale sithi 70 weeks which is 490 years. Iyasisa ku-AD 34 and so ithi leyo mnyaka yiwephiweyo njengoba umfowethu kwathi amaJuda ukuthi acace ukuthi uKristu so uzathola ukuthi iqale yaqanyuqanyulwa ithi from the command kuze kuye kuMesaya uMesaya utsho lo ogcotshiweyo and siyakwazi ukuthi i69 weeks singayibala from 457 izasinika uAD 27 yikho kwenzakala khona ianointing uJesu ebhaphathizwe eRiver Jordan umoya oyingcwele wehlela phezulu kwakhe wamgcoba uJesu wasethatha iministry ivesi iphambili ibisisithi uza confirma icovenant for ivike yodwa eyesi70 abe sesithi kodwa phakathi kwaleyo viki uza kwenza ukuthi imhlatshelo ime lokho kusitsho ukuthi i70th week kumbe iminyaka engu7 singacalculate from AD 27 isisa ku-AD 34 kodwa ephakathi la ngo-AD 31 yikho esithola khona uJesu ebethelwa then u-AD 34 abe sesinika-ke ukwaliwa kwevangeli ngamaJuda sibona ivangeli selisiya la kuma-Gentiles lemhlabeni wonke. Ukugcizelela lapha mfundisi kule ndaba ethathekisayo nxa sikhangele umusa kaNkulunkulu eqinisweni okuphika okwayenziwa uJesu la ngokubulawa kwakhe ngo-AD 31 kwakufanele ukuthi uNkulunkulu ahlale lethu ukwahlulela athi uIsrayeli senqumile kodwa sithola evula umusa after ukufa kukaJesu kusiyafika ku-AD 34 bechumayelo Stephen kumbisela ku-parable yana umfanekiso ngicabanga ukuthi nguLuka chapter 13 isihlahla lesana esasingatheli oncenga uthi siyekele futhi lonyaka nxa singasathelanga siza njani sizaqunywa so from AD 31 ekufeni kukaJesu
kusiyafika u-AD 34 ukubulawa kukaStephen kukhanya ukuthi isizwe sako-Israyeli laphana samphika uJesu saze sayala la ngokuncenga kwabafundi bakabani bakaJesu bakuqinisa lokhu ngokubulala uStephen ngomnyaka ka-AD 34 sesithola ke laphana ke ivangeli selingena la kwezinye izizwe abafundi bechumayela. ngicela ukukhuluma something mfundisi ukuthi balaleli lababukeli nxa ekade khona ongalikholwayo ilizwi likaNkulunkulu awuDaniel 9 verse 24 to 27 mfundisi isinika imaths isinika inumber line isinika timetable of events izehlakalo ukuthi izinto ziyakwenzakala njani yakwazi ukuthi umlimi unyama ilizwi kaMlimi liyesabeka i-exact date yokuthi uJesu uyabhabhathizwa ngali date achumayele yekwesikhathi esingaka 3.5 ngaleyi umnyaka uyabulawa ngalokho so ngiyesabekwa and yiso so even thina esikholwa iNew Testament kakhulu nansi imfihlakalo ngeyindlela akulandawo yokuthi umuntu azifakele okwakhe ekhanda kuhle kudilize lo mcabango wabo Epiphanes o-Antiochus labana Epiphanes yes now nxa ngikhangele lapha bathandekayo iminyaka eyi-490 esikhulume ukuthi yaqunywa singasho ukuthi iqunywa ngaphi kwakhona alright sike sathinta ngendaba yenombolo futhi sizabuyela khona phana kuDaniel 8 ngoverse 14 anti phela esithinta khona nge-2300 what days esi-13 years so i-490 leyi thina sile principle yethu eviki ukuthi le 7 days so thina singathi 70 times 7 siyaphuma lo bani lo 490 so u490 from 2300 yikho lapho esithola khona iminyaka yethu iqunywa izasinika u1810 then abanye bethu ngenxa yesikhathi bazasiqedisela laphana kwenzela ukuthi alright siyabonga siyawothi sihle siye phambili uthintile wathena isiprofeti lesi siyaveza ngisho lokubulawa kwabani kaKristu iminyaka eyi490 iqala ngesehlakalo esiqhakathekile kumaJuda yisiphi leso sehlakalo njalo samenyezelwa ngubani semphinda yes wothi sizilela umbuzo niyawuza ukuthi uthini i490 ihletshunwa ku2300 right so kusitsho lokhu mfundisi kusitsho ukuthi ukuqala kwe2300 days yikuqala kwe400 kunjalo isimemezelo leso sisuka kuNkosi uArtaxerxes ukuba uthinta uMsisi Mhlanga yes sikuthola ku457 BC uyamemezela ukuthi amaJuda babuyele kibo kuphela njalo lokuba bazilungisise njengomphakathi okhonzayo kwakungesi ukuthi bazilungise kuphela njengomphakathi wawukhonza yayizondaba isimqumba kwamaphosa lapha isimthathinta kwamancane yebo ukwenza ukuthi kube lula kakhulu njengoba abakhulumi lezi bekhulumile ukuthi iziprofeti lezi siqalisa ngasikhathi sinye ngedecree yenkosi ebekiwe elethiwe la ngo457 BC kuthi ukuthi nxa singathatha i490 years nxa zisitshiya ku-AD 34 esesingakwenza kathesi ukuthi sibone ukuthi kusele iminyaka emingaki ukuthi ke ukuhlanjululwa kwethempeli ukuqalisa sesingathi 2300 sesithi minus 490 kuyasala 1810 years singafaka i1810 years laphana ku-AD 34 ziyasichiya eminyakeni ka 1844 22 October 1844 okay sizangena kabanzi ngomnyaka ka1844 ngifuna nasike sigcwalise lokho kade kushiwo uMsisi Mhlanga ngamavesi aphawula ukuphela kanjani kwesikhathi nxa sikhangela kusiprofeti sikaDaniel kuyini okunye akuphawulayo okwaphawulwa nguDaniel ngobuqotho besiprofeti maqona ngomesiya na ukhulumile ngokugcotshwa kwakhe sengifuna ukubana sithinde nje amavesi la
uMathewu 3 verse ka13 kusiya ku17 lo kufa kwakhe sikhangele lo Romans 5 verse 6 to 9 awusifundele uMathewu 3 verse ka13 kusiya ku17. Matthew 3 verse 13 siya ku 17. Yes. Okay, ifunda kanje. Kwafika uJesu evela eGalile weza eJordani ukuba abhaphathizwe nguJohane. Kodwa uJohane wazama ukumvala ngokuthi yimi engiswela ukubhaphathizwa nguwe, kanti pho ungeza njani kimi? uJesu waphendula wathi, yekela kube njalo okwalesi isikhathi. Kufanele ukuba sikwenze lokhu ukuze sanelise konke ukulunga. Ngakho uJohane wasevuma. Verse 16. Masinyane nje uJesu eqeda ukubhaphathizwa waphuma emanzini, khonokho nje kwavuleka izulu, wasebona umoya kaNkulunkulu esehla njengejuba esehlela phezu kwakhe. Ilizwi lisuka ezulwini lathi, lo yindodana yami engiyithandayo, ngiyathokoza kakhulu ngayo. Amen. Siyabonga. Labo besemphelisa akade kutsho ukugcwasa kweziprofeti. Sesingatsho nje ukuthi kwakuyisiphi isikhathi. Nxa ukhulunywa ngalama verse AD 27 Yes. kulapho uJesu agcotshwa khona ngokubhaphathizwa. Siyabonga. Uma siqhathanisa lo Daniel 9 verse 26 emva kwamaviki ngamachuma esithupha lambili ogcotshiwe uza kubulawa lanxa engelacala umuzi lendawo engcwele kuchithwe yimpi yombusi ohlaselayo. Ukuphela kufike njengesikhukhula kuletha ukulwa ukuchitheka okumisiweyo. Lokhu ke nxa sikuqhathanisa sifumanani ngesiprofeti sika Daniel? Sibona ukugcwaliseka kwesiprofeti sika Okukhulume ngakho lapha. Yes, sike sakuthinta. Ungafunda uMark chapter 15 ivesi ngu38 iza kutshela ukuthi uJesu wathe sifa emthini. Iveli lethempeli laselidabuka phakathi. Naso indaba yedini. Yes. Ungayifunda kuhle ithi kwakuyisikhathi se-evening sacrifice. So amaJuda umkhuba wawungokuthi ba-ofa umhlatshelo ngalelo thuba. Yeah. Ithi high priest wayelungela ukuhlaba imvu. Yeah. Kodwa kuthiwa uJesu wathi esifa esiphambanweni i-earthquake. Umpristi wehluleka ukuyihlaba imvu yaphunyuka yabaleka ngesizathu sani ngoba umhlatshelo weqiniso owawukade ukhonjwa yiyo yonke imhlatshelo emuva wawusufile. So ukufa kukaJesu sibona isiprofeti sikaDaniel nxa esithi in the midst of that 1 week uzavala inkonzo yemhlatshelo yikufa kwakhe. Ngenye indlela kumele sivume ukuthi imihlatshelo emele yenzakale laphana ehle yama khonapho. Kwakugcwaseka lamazwi kaJohane umbhaphathizi. Nxa wayeqhamuka uJesu esiza uthini kanje? Bheka iwundlu elisusizono. Yes. Ukungezelela okunye mfundisi lapha esikuthola ukuthi uJesu kazange azifele yena but wafela uluntu lonke. So ngezinye indlela ukuthi nxa uJesu wasifela njengababukeli labalaleli wafela mina lawe ukuthi sinjani sisindiswe endaweni yokuthi mina ngife uKristu wasifela. So kuyasifundisa ukuthi kasiziphileli thina but kumele siphilele lokuthi abanye abantu basindiswe. Ngingezwe lithinta kakhulu ngokupheleliswa kwethuba lamaJuda. Ngiyezwa lithinta kakhulu ngeminyaka eyayisisele 1810. Yes. Phakathi kweminyaka ezinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu iminyaka 490 sivumelene ukuthi yayimiselwe abantu kanjani bakini amaJuda. Lamazwi achoni kanti iminyaka eyayisele yayimiselweni. Yes, ngifuna ukubona sekuphinde njalo kodwa sikubalule kube sobala. Sesike sakuthinta. Sifuna sekubalule kube kucace ngamandla. Iminyaka engu-1810 eyayisele isisusa ku-AD 34 isise ku-1844. Abe sesitsho ke uDaniel 8:14 ukuthi nxa iphela leyo mnyaka
uJesu uzaqalisa ukwahlulela. So isinika ukuthi ungafunda kulento engiyithandayo mfundisi ithi uJesu ngokungena endaweni engcwele izono zonke ezivunyiweyo ziyasuswa i-blotting out yikho ukuhlanjululwa kwendlu kaNkulunkulu. So kusibisele ukuthini kuphelela isicebo lokusindiswa komuntu and sithe lokho nxa sicalculate kusisa ku-1844 kutsho ukuthi kusukusela ngo-1844 sizofika namuhla indlu kaThixo yahlanjululwa, amabizo abantu ayahlulelwa, ayadlula, impilo zethu ziyacutshungulwa ukuthi kucace ukuthi uJesu simthandile kumbe hayi. Kulapho kupheliswa khona amazwi kaJohane ukuthi ihola lokwahlulela kaJehova selifikile. Bengibuza ngathi iminyaka le emiyesele imiselweni. Alright. Ikelani Sukela ngo-1834. Ikelani sikubambe kanje. 1834 uMsinhlangu wathinta ukuthi yiwo umnyaka esinanzelela khona ukuthi uStephen wakhandwa ngamatshe antshopela. Kodwa sinanzelela ukuthi uStephen la wayengumJuda. Nxa ikhandwa ngamatshe ivangeli liselimemetheka la kwezinye izizwe ukuthi zamukele ivangeli. Kungayisi ukuthi babe ngelalo ivangeli but ivangeli vele kwasekusunguleni kuGenesis chapter 12 ivangeli lifinyelela wonke umuntu. Kodwa lapha sesibekelwa ukuthi la selifinyelela wonke umuntu ukuthi asindiswe. So u-AD 34 uyasinika i-date lapho uStephen akhandwa khona ngamatshe. Singakuthola lokho kumsebenzi ngochapter 7. Siyabonga. Then ngo-1844 sokungena indaba kade ikhulunywa ngoMrs Mhlanga lapha. Siyabonga kakhulu. Kulezathu bani zokuhlanzwa kwethempeli kusifundisani ngevangeli? Maybe awusifundele uLevi 16 verse 16 kuqala. Ibala kanje. Ngalokho uzakwenza indlela yokubuyisana yendawo engcwele ngenxa yokungcola lokuhlamuka kwabako-Israyeli kungakhathalekile ukuthi benze sono bani. Uzakwenza njalo into efanayo ethenteni lokuhlangana eliphakathi kwabo ngokungcola okuphakathi kwabo. So ngathi kulesizathu bani sokuhlanzwa kwethempeli kusifundisani ngevangeli. Umbuzo uqhakatheke kakhulu ukuthi kusifundisani ngani ngevangeli ngoba ukuhlanzwa kwethempeli sesixoxe ngakho kanenge. But kusifundisani khonokho ngevangeli. Ngezinye indlela ngamafitshane lapha ikuba sivuke kuthongweni anti verse yethu siyabuyela kiyo. Sibe lobudlelwano bukaThixo lokubana sihlole imibhalo yona leyo esiyifunda insuku zonke ukubana isiphaphamise singalali phela ungafundi iBhayibheli uba lokukhanya anti uzwabhale kumahubo ngo-119 verse 105 so khona lokho nje evangelini kusifundisa ukuthi singalali bathandekayo kasikhulekeni sithwalelane imithwalo. Ivangeli izindaba ezinhle. Right. Izindaba ezinhle zokuhlengwa kwethu ngoJesu. Amen. So indaba yokwahlulela izindaba ezinhle ngoba sibona isono siqedwa singaphindi sibe khona. Amen. Yes. Incwadi kaDaniel isikhanyisela ngokuhlanjwa kwethempeli kumbe ukwahlulela. Incwadi kaSambulo ngo-14 verse 6 to 7 asifundisa ukuthi uJehova ufuna senzeni uJohane. Ungafunda uSambulo uJohane uthi kufanele ukuthi nxa ihola lokwahlulela selifikile kufanele simkhonze yena owadala izulu nomhlaba. Kulento engike ngayifunda ku-early writing i-chapter ethi the end of the 2300 days uJesu nxa engena endaweni yokuncengela ungena ku-holy of holies yikho kulomchokocho wesivumelwano yikho kulomthetho kaNkulunkulu. Abe sesithi thina-ke sifanele ukungena lo Jesu ngokukholwa kuleyo ndawo engcwele ukuze siwubone umthetho kaNkulunkulu bese siphila ngawo. So indaba yokuthi mesabeni uNkulunkulu kuyindaba yokumlalela uNkulunkulu lokugcina imilayo yakhe. Yes. Siyabonga. Ukhona okwengeza kulokho? Kulenye indaba ethathekisayo kakhulu nxa sikhangele indaba le eka 1844. Ababalayo bazavumelana lathi lapho ukuthi ngo-1844 kwakukhangelelwe ukuthi uJesu uzabuya. Right. William Miller bechumayela. William Miller
wabala uDaniel chapter 8 verse 14 wazwisisa ukuthi ukuhlanjululwa kwethempeli kutsho kuza kwenzakala ekuzeni kukaJesu njalo kuyikubhujiswa komhlaba ngomlilo. So kutsho ukuthi laphana kwalahleka indaba yokuzwisisa ilizwi likaNkulunkulu. Kwaba yikuthi ukubala indaba yesanctuary esiyithinta la yikho okwabancedisa ukuthi bazwisise ukuthi kungenxa yani uJesu engabuyanga. So lakithi khathesi babukeli labalaleli kuqhakathekile ukuthi iBhayibheli silibhale okumangalisayo ngoba nxa singasayibalanga kuhle iBhayibheli sizaba lamanye ama-disappointments fana labafundi bakaJesu babengazwisisi iministry kaJesu babecabanga ukuthi uzaba yinkosi emhlabeni la yena uJesu ekuyikuthi ubukhosi bakhe ngoba ngaphi. So kuqhakathekile ukuthi sibe ngabantu ababala ilizwi likaNkulunkulu sibisibili singacabangeli ukuthi litshone kuzasincedisa. Siyabonga abathandekayo. Ngikhangele lapha ukuthi sesithi ukuthi ngo-1844 uKristu wangena endaweni enjani engcwele ukubana ayekwenza umsebenzi wakhe wokugcina. Ngifuna lapha sike sikhangele sizibone singabantu bako-Israyeli sigombolozele indawo engcwele. Umkristu esephakathi kwindawo enjani engcwele. Babe senzana abaKristu u-Israyeli izolo nxa umkristu wayesendaweni enjani engcwele. Nxa sikufaka engqondweni zethu lokho kumele senzeni thina nxa sisendaweni enjani sisazibona umkristu wethu usendaweni engcwele. Akube ngamazwi ethu okugcina lawo esingakhuthazana khona ukubana kumele siziphathe njani nxa umkristu wethu usendaweni engcwele since 1844. Ngizaqala khona ngapha. Okay, ungafunda uLevi 23 verse ngo-26 kusiya ku-29 ithi babechiya konke abakwenzayo baze bazothandaza ba-aflithe inhliziyo zabo bazihlukuluze bazehlise bavume izono high priest engaphuma endaweni yokuncengela. So kusitsho kithi ukuthi siphila phakathi kwalelo thuba high priest esesekhona endaweni yokuncengela since 1844. So lathi kufanele ukuthi ngakathesi siyasidela isono sivume sisichiye sikhuleke ngamandla ukuze nxa high priest ephuma sitholakale singela sici. Ngiyawela endinyane ukufunda kwekhanda kasiphaphameni bathandekayo kasekho isikhathi. Kumele sikufunde lapha ikwana kumele sizehlise sivume ukuthi siyizoni. uKristu kuphela uyenelisa ukuthi asithethelele. Uzathi sikhulekele emva kwenkomo yakho. Hayi sithiyo la i-challenge babukeli labalaleli kasivuke nini ebuthongweni sibale nini ilizwi likaThixo sikhulekele ukuthi umoya oyingcwele abe ngumholi wezimpilo zethu ngawethu amandla eqinisweni ngezake sakwenelisa ukuthi siphile impilo yokudumisa uNkulunkulu ngayona le judgment hour kasibe ndomthandazo. Babothandekayo osezulwini siyabonga isifundo sesichayiwe sicela umoya oyingcwele asichasise ngcono kithi sonke esizakuzwa sona lesi sifundo sincedise mdala othandekayo ukuze silungele ukuza kwakho osekumasinyane egameni elihle elenkosi ethu Jesu siyabonga. Amen. Amen.